नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. आयज जेन्ना पॅन्डेमिकान आमी आसा तेन्ना डिजिटल टेक्नॉलॉजी इज द मस्ट. आणि जे कोण फाटले लॉकडावनान असले थोड्यांनी घरा कडच्यान काम केलं. घरा कडच्यान जर तुम्ही काम केलं डेफिनेटली यू मायट हॅव यूज दिस टेक्नॉलॉजी डिजिटल विच एवर ॲप्स म्हणा किंवा वेगवेगळे जे एव्हेन्यूज असले ते तुम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर यूज केला. तुम्ही जर घरा कडेन बसून काय करूंक ना तर डेफिनेटली आय वूड बी 100% शुअर दॅट यू मायट हॅव बिंज वॉच्ड अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन OTT प्लॅटफॉर्म्स. आणि हे सगळे जे फॅसिलिटेट केल्या देर आर लॉट ऑफ एंटिटीज दे वर्क. मागीर ते मोबाईल सर्वीस प्रोवायडर्स आसूं किंवा कांयशे ब्रॉडबँड सर्वीस प्रोवायडर्स आसूं. आयज आमच्या वांगडा अशीच एक व्यक्ती आसा, रघु शेटये फ्रॉम चंदन ग्रुप, हू हेड्स द DNA वेंचर. रघु, वेलकम टू द शो. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. म्हाका एक सांग, आय थिंक लॉट मेनी पीपल वूड बी ग्रेटफूल टू यू बिकॉज यू एंड मेनी अदर प्लेयर्स हॅव फॅसिलिटेटेड a lot of services to their home. ते मागीर घरा कडच्यान काम करप आसूं किंवा जशें हांवें म्हटलें बिंज वॉचिंग आसूं. सो हाव डू यू फील फर्स्ट? Few are complaining also, and most of our customers are very happy because आमचे हे आता कोविडाच्या हातून आय थिंक वी वर द ओनली ऍक्टिव्ह इंटरनेट प्रोव्हायडर्स. आणि आय शुड बी थँकफुल टू माय टीम. Obviously. So day one we took a care for hygiene and everything, but we were working day and night. We were working to provide the best of the best service. So लोक राविल्ले की ते घरा बसून कितें करता, लोक वाजयताले पर्सनल नंबराचेर, घरच्या नंबराचेर सगळें करप. It was Okay. So म्हाका सांग, when internet connectivity was the most important thing, and it obviously you will also agree that the number of usage म्हणा किंवा number of enrollment on this particular platform would have been huge. म्हणजे incremental growth पळयला आसत आमी, rather exponential growth पळयला आसत. अशा टायमार जेन्ना लोकांचो फोकस असलो की आपण घरा कडेन बसून कितें करूं, आय नीड सम सर्विसीस अँड यू वर प्रोवायडर. हाऊ डीड यू कोप अप? तुम्ही म्हटलं की हायजीन ऑब्वियसली यू एन्श्योर दॅट युअर वर्कर्स वर फॉलोइंग ऑल दी हायजेनिक रूल्स दॅट वर प्लेस्ड. हाऊ डीड यू कोप अप इन टर्म्स ऑफ डिमांड? see, we are fully prepared in last 2 years, which compared to, I should not compare actually. We have come up with a good plans. We have come up with a good fiber laying in most of the taluka level areas, headquarters, and now we are trying to go into the rural areas. जे पहिले किती असले ओनली जे सिटीज असताले तेच वापरताले इंटरनेट. आता अशी गरज असा की लोकांनी गावागावांनी इंटरनेट यूज करपा लागल्या. जसे वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी गरजेचे आशिल्ले तसे आजूय इंटरनेट ही तितले गरजेचे आसा. आणि अशें ना की कॉलेज स्टुडंट्स वापरता, भुरगीं वापरता, सेक्युरिटी रिजन्साक तुमकां जाय. सो वी आर वेल प्रिपेर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू कम. And we see that every house of the Goa will be provided with the internet. That is our main motto, to provide internet. हां, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ जे आता कन्झम्पशन वाढला, वी हॅव टेकन अ लॉट ऑफ पीपल से दॅट वी आर युझिंग टेक्नॉलॉजी विच यू शूड बी युझिंग. फॉर एक्झाम्पल आयज एक्सेसिबल झूम जे आमी उलयता जो एपाचेर, पीपल जे एक्सेसिबिलिटी आयज झुमाची आसा ती म्हाका दिसता जी फुडले 2 वर्सान 3 वर्सान जातली आसली ती आयज खंय तरी बेगीन येयल्यार कितें जाल्या. फॉर एक्झाम्पल कंपनीज थोडे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करताले, बट एट दीस लेवल जे करता पळय ते मे बी फुडल्या 2 वर्सान करतले आसले, ते आतांच करता आमी. What I am personally, it is my opinion is जे आम्ही हे पॅन्डेमिकान जे कोविडान जे consumption, that you should not consider as a all time bandwidth consumption. This is people were at home, people were starting working from home. So this is not a productive usage. It was used for either entertainment or in emergency cases. But overall, if you see for the growth for last 2 years, considering leaving this part of 1 or 2 months, there is a huge leap on the internet usage. अशें म्हाका दिसता. It is become necessary. You cannot live without internet. So now it is only, as I said earlier, आज पयली ते फक्त cities आणि metros आशिल्ले. Usage. Now it is going usage. आता 2-tier cities, even villages, people have started, farmers have started using internet. Everybody has a smartphone. So so demand is definitely high. ओके. इन टर्म्स ऑफ आमी ऑलवेज म्हणटा की डिजिटल इंडिया, डिजिटल एरा जे मे बी फ्युचर हॅज इन स्टोर फॉर अस.
अशा प्रकारे जेन्ना ब्रॉडबँड सर्विसीस म्हणा किंवा इंटरनेट सर्विसीस म्हणा, यू आर वन ऑफ द सर्विस प्रोवायडर, जेन्ना हो एक्सेस लोकां मेरेन पावता, इवन द लास्ट पर्सन इज कनेक्टेड, अ लॉट ऑफ आमी कन्झम्पशन आयज खुबशे जाणां गांवांत सुद्दां पीपल बाय ऑनलायन शॉपिंग करतात, फ्लिपकार्ट, एमेझॉन ऑर मिंत्रा कायंड ऑफ अ थिंग. हेचो फुडें युजेज म्हणजे फॉर एग्जांपल लर्निंगान युजेज जे बायजू सारके वेगवेगळे ॲप्स आसा जे एज्युकेशन दिता, ट्रान्झॅक्शन सुद्दां खंय तरी सिटी सेंट्रीकूच जाता ते लोकल लास्ट विलेज पर्यंत रुरल बेल्टान हाजे एक्सेसिबिलिटी चड ना. मागीर ते मोबायलांतल्यान ट्रान्झॅक्शन करूं किंवा आपल्या घरा कडल्या नेटवर्कांतल्यान करूं. ह्या एराक जेन्ना तुमी पळयता, आर यू क्वायट ऑप्टिमिस्टीक की दीस कायंड ऑफ कन्झम्पशन वील ऑल्सो आतां तुवेंच म्हटलें की पीपल वर एट होम सो दे वर बिंज वॉचिंग, बट कितको प्रोडक्टीव यूज जाला इज ऑल्सो समथींग वीच हॅव टू एव्हॅल्युएट अँड दॅट कॅन बी अ डे टू डे एक्सरसाइज फॉर अस वीच कॅन एड कन्विनियन्स अँड ऑब्वियसली हेल्प अस. आता कितें जाला की एज्युकेशनाक जितलो इम्पॉर्टन्स आशिल्लो तितलो इम्पॉर्टन्स आता इंटरनेटान जाला. इंटरनेट अँड एज्युकेशन हॅज नाव क्लब टुगेदर. So earlier, when there was a lack of literacy in India, now there is very much a need for to reach each and every citizen of India with the internet. ताजेन कितें जेन्ना तुमकां एज्युकेशन जेन्ना येतलें, आता तुम्ही म्हणटा ट्रान्झॅक्शन, ई ट्रान्झॅक्शन, मनी ट्रान्झॅक्शन, पे बँक ट्रान्झॅक्शन, हातून तुम्ही असे जर पळयत जाल्यार सायबर क्रायम इज ऑल्सो गॉन अप व्हेरी हाय. सायबर क्रायम हातून वाडला. ट्रान्झॅक्शन लोकांक कळना की बाबा आमी कशें करप. जे पर्यंत तांकां एज्युकेशन मेळना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेळना की इंटरनेटाची प्रॉपर कसो करूंक जाय, सो तो पर्यंत तो डिफिकल्टी मातशी येतली. अदरवायज इट इज इंडिया इज ग्रोईंग इन टर्म्स ऑफ IT. सो म्हाका दिसता आनी 2-4 वर्सान वी विल बी ऑन द टॉप लिस्ट चायना कडेन. Okay. Just shifting the focus from connectivity, internet to you have one of the business that is TaxiGo. I jenna tourism has taken a backseat. ह्या इंडस्ट्री कडेन तूं कसो पळयता, बिकॉज यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर इन दिस पर्टिक्युलर इंडस्ट्री. ऍक्च्युअली आज वायट दिसता, खूप वायट दिसता की आमचे टॅक्सी भाव अनएम्प्लॉयड जाल्ले आसा. आणि तातूंत थोडे असे कॅटेगरीचे लोक आसा हू आर अबोव 55-60, जे कितलीशी वर्सां आपली ओमनी व्हॅन बी चलयत चलयत आनी तांची मोठी गाडी घेतली. एक तांची मातशी दशा बरी ना. सेकंडली जे लोकांनी यूथ आशिल्ले जे खंय एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून तांणी बिगर कार्स घेतिल्ले इन्व्हेस्ट करून, किंवा ते मातशे म्हाका दिसता की आमची इंडस्ट्री ताका लागून हे केला. I am trying to find out alternative for this taxi. See, yes or no, but we are depending on the tourism. जे पर्यंत टुरिस्ट येवचे ना त्या पर्यंत आमकां टॅक्सीज किंवा बाकीचे एंटरटेनमेंट हे आमकां चलचे ना. ते येतले तर केन्ना येतले when they have excess money to spend, then only they will come take a tour to Goa or they will stay here. So we have a positive thing in our state is we are COVID free state. So last week also I have met a few of the tourism departmental heads. So हांवें तांकां थोडे म्हणजे हे दिला की like when you block the borders of a state, तुम्ही बूथ घालपाचो, स्टेट बॉर्डरचे बूथ घालपाचो, what are do's and do nots in Goa. Where the now taxi drivers are there, ते ज्यांना फ्री असतात तांकां तुम्ही लॉजिस्टिक्सान इन्वॉल्व करा. फॉर एक्झाम्पल स्विगी, झोमॅटो जे आता भुरगे जे हांगा सर्व करतात, दे आर ऑल फ्रॉम पंजाब, दिल्ली. Why our people cannot do? No, so like that. Then internal courier system, which taxis fellows do. We are badly hit by this COVID-19 and I pray God की बेगीन आमचे टुरिझम वयर येतले. ओके. आणि एक तुका टुरिझम रिलेटेडूच प्रश्न इज यू आर ऑल्सो इन टू फायन डायनींग रेस्टॉरंट बिझनेस, विथ 2 of your entities. How is that sector? Because the reason why I'm asking you this question is because business एक rule असता की you have to diversify. You should not put all your eggs in one basket. You should diversify. But when you have this kind of a pandemic, which is global phenomenon, and it is affecting all the business except maybe few. You also have restaurant business in your portfolio. How has been the things there? रेस्टॉरंट बिझनेस आज तुमकां सांगपाचें जाल्यार वी हॅड ऑलमोस्ट 80-90 स्टाफ. आज म्हज्या कडेन इतले स्टाफ लास्ट 3 महिने 1.5 महिनो जालो.
तांकां फूड जेवण बी सगळें दीत आसा. रेस्टॉरंटाचेर लोकांची मनान भंय आसा की भायर खावप न्ही. वी हॅव स्टार्टेड द टेक अवेज. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ माय सेल्फ. I consider all the other restaurant owners, especially the shack owners, Together, are yeah. also like my brother. So they are also feeling the pinch of the pandemic. So last time हांवें अशें म्हणिल्लें की गव्हर्मेंटाक जाता जाल्यार 3 म्हयने तांकां GST किंवा whatever possible Waiver. ways. Yeah, because they see what we cook is a perishable food. 2 महिने वापरून fish, everything goes. Electricity, एव्हरीथिंग ते तुमकां चालूच दवर. वी कॅनॉट स्टॉप दॅट. सो त्या कारणान आमकां खूबच इफेक्ट जाला. And to be very frank with you, when we have diversified business, तुम्ही सांगता जे DNA internet, we are doing this as a service to the country and service to our state. We पयली दिसांनी म्हाकाय घरांत बायल आई बी धाडनाशिल्ली, वचूं नाका हें करूं नाका. सो आमी एक सर्वीस म्हणून ते केला, नॉट फॉर ओनली बिझनेस. Yeah. सो आता तरी इम्पॅक्ट जाला. हा जो इफेक्ट जो येवपाचो आसा तो खूब भयानक आसा असो म्हाका दिसता इकॉनॉमिकली. Okay, and if I would like to end one with a positive, optimistic note is when do you see things to settle maybe here in Goa? What is your ideal business perspective acumen of yours? बिझनेस म्हाका अशें दिसता की वी शुड एडॉप्ट द इज्रायल पॉलिसी. वी शुड मेक इट एज अ सेल्फ हें करपा जाय. व्हेजिटेबल्स आमी करपा जाय. वी शुड कम विथ द डेरीज. आता तुमकां आनीक येतले जे लोक आमचे भाव ओव्हरसीज काम करतात लायक They're लंडन, coming दुबय, back. हे Yeah. they are coming back and their age is 45 plus. They are well educated, well conversed with the international thing. थंय येता की जे हांगचे भुरगे आसतले 18-20 or 25 जेन्ना ते जे आसतले तांकां एम्प्लॉयमेंटाचो कमी आसतलो कित्याक द पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम आउटसायड दे विल बी एक्सपिरियन्स. सो तांचे खातीर आमी गोंयानूच आमकां कशें जाय बिचीस आमची क्लीन दवरून एक पेट्रियोटिझम आमी फुडें हाडून आमी सगळ्यांनी एका मेळून करपा जाय. वी हॅव टू इनवायट करून आमी जातले अशें कांय ना की इट इज थोडो टायम लागतलो पूण अवेअरनेस जर हाडीत जाल्यार डेफिनेटली वी विल बी बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन इन गोवा. So I think Raghu Shetty, I would like to end it that what is important is course correction, and that course correction should remain for a long term so that we can fall everything back on track. Raghu, it's always pleasure to talk to you. To add one small sentence, I would like to see Sudha Murthy has always said, "Dhairya hi Lakshmi hai." So if you have the courage, what we have also today, सगळ्यांनी धैर्य जर मन जर धरले जाल्यार definitely we will prosper. Okay, so patience is important. Thank you, Raghu, for connecting with us. We'll be again in touch in due course of time. Dev Bare Guru. Thank you very much. Pleasure. पळयत रावात, prudent. Thank you.